Y alega na ciudad de Zamboanga este día el oficial del Internal Security Operations Division del National Headquarters del PNP, Police Senior Superintendent Florencio Ortilla. Su presencia na ciudad amo para conducir con el seminar del se llama Project Oplan Double Barrel, que ya reitira el Acting Regional Director del Police Regional Office 9 Chief Superintendent Billy Beltran na media en antes aga. Asigun con Beltran, este Oplan Double Barrel, el reemplazak ng Oplan Lambat Sibat del antes liderato del PNP, quien target todo klase del mga envuelto del illegal droga. Double barrel, this includes yung one barrel ay nakatutok doon sa yung mga really hardcore and high profile mga targets. These are yung mga nasa level na matataas na level ng mga pushers. They are the ones na talagang on a nationwide scale ay talagang targets ng operations. These are big time pushers, suppliers, dealers ng drugs. And the other barrel is concentrated naman dun sa mga street level pushing. Ya dali asigun mas de sa semana lang al PNP Campo Crame para con el mga station commanders y 3 meses para con el mga regional directors para hace positivo el kampanya del double barrel na entero rehiyon y syudad. Y si hindi pwede kumpli con el mando para neutralizar el negosyo de droga, el cambia kanila na posisyon. Mga station commanders, mga city director natin, provincial directors, ang initial assessment sa kanila will be after 6 weeks. So, that's the whole month of July plus 2 weeks. Yung regional directors will be assessed sa first 3 months. July, August, so that will be by the end of September. So, dito malalaman ngayon yung mga stations or commanders na medyo nagkukulang sa trabaho nila. Personalmente si Beltran asigunya sinti el pressure del gobierno nacional con el mandato para quitar con el droga, que parte del campaign promise del presidente Rodrigo Duterte, que quita el con el droga adentro del 3 para 6 meses lang durante el tiempo del kampanya. Asigun con Beltran, mas necesita sila el cooperación del mga vivientes ese tiempo para busca con este mga drug pushers, drug lords o mga drug laboratories si Cheneman. Albert Luna, Dateline Zamboanga.